Hello everyone, I love going to the theater. This time it was a very different performance for me because my dear friend was on the stage. Yes, this is my friend. Oh my god, what a wonderful moment. I am very happy. It was great to see my friend on the stage. İlk insan. Öyle bilirsiniz ki ben aşık olun. Yok, o iblise aşık olun. To see her transition from character to character, to see her emotions. The famous writer Gogol's Memories of a Madman was staged. He not only showed us the image of a madman, but also made us experience it. Hello guys, hal-hazırda qarşımda kimi görürük? Əsərin baş qəhrəmanı Rövşəni və onu yaxalamaq, ona öz sözlərini canlı demək çox möhtəşəm bir duyğudur. Səni bu gözəl tamaşa üçün, bu gözəl performans üçün ürəkdən alqışlayıram. Teşekkür ederim. Səni bağrıma basıram. Yaxşı ki Teşekkür varsan. ederim. Çok sağ ol. Teşekkür ederim.